Ya mbowa shari yetatu hingi ku orchestra hingi kuza ko katima me ko shumire ku era me hingi na jawa ponambo okokure kuma peno vina mun peno gonjo peno viko ai na vi mo so kupitia ngani simwe ko ala morundungi so ala morundu genda ko shivanda dimba anye mo so bana nye kono utira anye ikari ku moti jambo van peka mo njiriano opo hingi simeva la moshimida nyiro muko mene yanje shari yane ku orchestra oro viungura ia opo ami eto oro muko etu ni washimana ngombe pa twi kutatembo za ifula nawa me mutima wanje kaulina washike mba ami jano onga simoni tare de kono kufula na joina kinako zankanga opo barino no umari wa menanye barano ngome kuyusha barino mai vitatu usha mopo mai vitatu nga usha mai marombi toro wana shombo pubiri hutupiri miende napo nga ngime na mami yapto nongo de puro meke kutara kusha shiki nangwari umagane ya mi na tatenga o yari mahame o mahaka ini no o masenina yari siriane ku orchestra 2012 amipua mi vesa mbua mi okinda ikodo pati danje ka noa ganda mundu mo mautuga avetu pisa tate ko hospital la edina wa ko hospital no karara kuja ka kotora ponga no bisa mundu sha piti podo bari no don tatumbo mundu washama iko karusha poku seka mama mbedi kina bokarumbo pawira opo mutima ukurama kuja dade roving rondo muko mneshit fa kanere ma hakane masinina kana buka kaga na kamba ganu shime yaro kake yuru shima tuka hakaida opo atukara tungurondiri hata tenji kanda atupaka tumana itfapaka kumana kuja ngo mukwetu nguni konjiza no anjero mbrahama mbari katu hingire kume faha usi for 7 years katu hingire kume faha uri okiyambena ya kapitya mina kapitya ben kuja ngundu du omo petro sirode tu hangani ya kapena machine kapena ihe no machine be haha hangani apo tutaje ina matu kienda kwa matu isitifi pratne kongundu anjisa me munina njwa hinge do inesha menya ndo shirushku tupo CCTV kanda atu ya nyasa na make atu city atu ko homea mama o make momea mo opo atu kai na tudo chapter arish kuja karanyo 2012 ai henjo 2013 no nakavi sekama na kunda bidimo sheshi manuina nye bombi no Monday to Sunday binoi varihe ia ova kaindu kava kaindu ei varihe ya no muso como peuri ei varihe elke hotse da no muso como pe moganti hakupa sira kulambi pa menga me handa pororume hakupa umemba tuka pa miringa pima tuhanika yaruka njira njongururu kwao day in day out ovasukuri oshikari ovasuka ya simendra mu September October mbosimba za ola fanji simbehena kungura sina sino boshiko masinjiro usambika saraute pombika pite monjira mbika sane simna mbeka mo stita kunyingiro lo $1 no bika uja kunyipondola me ukano tombo pe me ukano shikwaye kwegrambi ranise hoto danje anyembi no isuzo nda broke pambi no kumbi irandise hoto nda zembarina ira nakagara na kondera simba no kana nakagara na kondera go kuronda yako UK monda ndo yokuisha mezo kiye kuferi petro life anje kusha at least what was happening back home ai hariyo ina the same be ungura mo UK po me kiye kungura mo UK
nganda pues kama iko ikarondondera wamengwepo ya mo UK simbe ya mo UK endandazi mtu sikarasa nyenga mezo kukotora pe hitono kuja men biuto kupaha kupona shavana shave hembe embari mo UK mba bipaha kuponda kuja men wala fanji meisi TV opo ganda konji sambo ganda hiti munjo on the the same binosikari hapa da jet lista ko bakandu namba ba scale down men biri pondondo yo ke hikanyi mbari namo na mibi biri pondondo ke hi konjiza anda binosikari ya binwa ya kana kuno asubwe bari vetatu onandazi brumemba mozo kusella mo hama apesna jime bwana wa mwahaniki ya kuja mo kukaonja kuja sie pa kushua muhona chapo numba kuja peno muhona ovi po men how do I go about it kushua cha muhona keri mona kuja shomundu ngubangro research no ne njom background yo training mbari na kuja euto kushito research kuhita kulesa mambo yaranda mambo kutoka kwa Amerika iranda mambo mu UK mu iranda mambo kutoka kwa Nigeria kudo kupaha kushosha hapo nu muhona umenu kusha mundu vale punjo ndondo ya kukashwa muhona intimately mozo kupitisha pina kumba nanga na no kahakena kuna mu profete kashwanyo no enanga kuna wako to mutwalipa mwena na ya munno kuka munno muto mburanga pina ya nje wiya no kieruka wala fanye kai senje to men airio osikasuko okudama kina bena ayi kurama ikotoka rukwa otubuka mbena ikurama ikotoka rukwa ohakungro shina sha fail ohakuta shisha fail abona shapo no what is going on iya ganda mo 2017 bararo anending what kudako ko Lagos ko Nigeria biya kudata brumo ndio anending what maingi vatere vipo meisi TV ya mokurao meanga muno ataka nyimba munanji ataka nyimba ba hitfosi na mitambo ombepo ndalo simuna moja osina ndo ombepo nyimo muno morotori pata sima ya mitambo ikiru ombepo ndalo njaitiri opo ganda kumba nao mena nje kunda oskela nje man inesha mbari men baya ferane ka posi bapata men eka boru me eka up and down simuna mo osi swinga simu mo swingo machine masingi na sikotoka life anje rimbo manombos kanda mo 2017 na mwasi wanje apandukwa Rebecca yeah it doesn't to there should be something men at least ambaharo mundu mo yo penje ngulo mwasi wanje mbinde anje mwini umaso at least menji ni karicha kusha bipite mo ina yivari vitatu mbingura mbipata all life from there I men after her birth imbo ya simuna mo shamba ya mumutru kiraushi opo ovingura kavikarapo osikariha ovikwai gomu kwetu ngatu upire pa mwango no inganda ikovingura misi vaponganda o life kai kinda komuna no ikamunesa it's not worth it mweza kupashine shime poshi kwa men what is it men that I'm lacking hapo nusikwaye nusimuna inavi uroranu kushamen uvale pontondo nji ya muhonna pata there is something that is blocking me what is it yeah but rikodo una okay shatatungani me just to give you an overview of
the events that happen in my life. Yeah. Oh, osinasi matuzo kushua. We've got two forces that are in operation. Tunombe po ya muhona, tunombe po ya Satan. Oina yari mbina na sanamshi. Ove shu nombe po ya muhona numo konjo kupesu po kukonjo kupamisa onjira yue kuna muhona. Shuwa na ya Satana eno epuma konjo kupamisa ovina viondorera kusha no vi ku keep on busy ove kusha hanjo mbango kusha mozo kinda munda muhona kusha. Yeah. Me ke sambai me no kana kusha kana me na konga ume ke kufapusha ongwaye shimesha ovina shiva me katuso ku tunako. Kwa mikwe.